Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yavuze ko icyemezo cye cyo gukuraho inkunga y'ibikomoka kuri peteroli ari umutwaro ku baturage, ariko ko kizatuma haboneka amafaranga yo gukoresha mu bindi bibafitiye akamaro birimo uburezi, ibikorwa remezo n'ubuzima. Arabia Saudite na Amerika byamaganye urugomo rwongeye kubura muri Sudani amasaha 24 ashize, impande zihanganye zari zumvikanye gutanga agahenge. Abahanganye bararwanira ubutegetsi. Muri Mali, inzego zishinzwe umutekano zabaruye amajwi yo mu itora ry'ibanze mbere ya referendum ku itegeko nshinga muri uku kwezi. Amatora yo gusubizaho ubutegetsi bwa gisivili ateganyijwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Abayobozi b'ubumwe bw'Uburayi, Ubutaliyani n'Ubuholandi basuye Tunisia baganira na Perezida Kais Saied ku bijyanye n'ubukungu bw'iki gihugu ndetse n'ikibazo cy'abimukira bajya i Burayi. Ejo ku cyumweru, abakerarugendo b'Abongereza 3 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato bwafashwe n'inkongi y'umuriro, abandi 12 baratabarwa. Ubuyobozi bwatangaje ko nyirabayazana hari ikibazo cy'amashanyarazi yatumye ubwato bwari mu nyanja itukura mu Misiri bugurumana.